प्रधानमंत्री नो कचर मुंग नारंगनामु चुंग जों तिनी नो चिकन सा कैंडल लाइट मार्च नि बिसिंगते यही सही समय है पाकिस्तान और उग्रवादी ये संस्था को सही जवाब देने का नि जों अबनो सानामु जोमुदिनो कबांगमा जराव कबांगमा काश्मीर हिनी खानाखाय केनो लुकुरक बेलेखेनो तंथकजाको फियाबा कायसा पहलगाम हिनी तंगमनि जम्मू काश्मीर आ जागावनो टूरिज्म नि बेरायखिरि थाय तंगमनि आ जागा जतो कामी आमचाइनि थायथायनि लुकुरकनो थांगै बेरायखिरि बेराय नायलेमानि फियाबा ओ जागाव बेलेखेनो वानामा सिंजाखाय कतर पातिमुं पातिवि थांखा तामहुंके केबोनि साजुक साजलाबा langma ari witangka keboni sajlaba langma arika aba haikeno kuchuk sakawa kasawi tangka tini guli masawi thom thom khai abono tabuk Jammu Kashmir Pahalgam ajago belakheno tabuk tungflachak aboroknok khanawino hastini lukurokbu thine rokni bagi tini candle himbotok himani haikeba homochang himbotok himani mangpli kasawi phaika tuidu amchaini kaisa belaino mayaganang khaganang club hini tongmani Sporting Club o Sporting Club rokni bisingtino tini tuidu hatiwo homochang himbotok himjakpani mangpli o tuidu hatini khaduma himbotogo tini Sporting Club ni farmer secretary Gobindo Koloi tini hakotorni जे बुफा हिंजागनाय नरेंद्र मोदी जी न तिनी ककचार खा सही जवाब देना होगा हिनी अथिने लुकुरकनि बागैबो हायनो तिनी नकनखुंनि बरक रकनो काहाम बिचार रिनानि अंथों हिनी हास्तेओ बाहायनो ताबुक बेलेखेनो खाकलिलेजाक तिनी महाय अंमारकनो तिनी टूरिज्म बेरायना थांनाय महाय रकनोसे तिनी महायके गुली कोगै बथारनानि तो जतनो साइमान नुखा सोशल मीडिया नि बिसिंखै ताई न्यूज चैनल नि बिसिंखै जों जतनो नुखलायखा मिया 22 एप्रिल 2025 काश्मीर नि पहलगामो काश्मीर नि मदद पुस्त लश्करी तैयबानि कैसे ब्रांच TRF नि TRF टेररिस्ट बदल नि कैसा अटैक जों मिया नुखा आबोनि बागै जों तिनि आरो Sporting Club ni uduge tuidu SS school ni student rok tai tini tuidu kami samni joto lukurok ni chuba chubai tini aro chung himbotok himlai tongo je thinai rok no borom yafanani khaka ham yafanani tai o miani je terrorist attack apno naslemung ba sejamung phunuknani bagai aba heroknuti tabusujra o terrorist roknuti aba heroknuti kono information ba romjakmani abti rokno kono information madamangka रमजाक मानी ले ताबुसुक जराते जों नुगियाखौ फियाबा सोशल मीडिया नि बिसिंतनो जों नुखादि बरदराव खरकनै हायाकेबा खरकताम टेररिस्ट इंडियन आर्मी रंनि ऑपरेशन सार्चो एनकाउंटर थैमानि जों नुखा ओंकै ताइबु आबुनो तै इंडियन आर्मी रक पूरा काश्मीर नि पहलगाम एरिया ताइ आबुनो कारै अनन नाट आहाय जागाराव ताबु हानि सार्च ऑपरेशन रं चलै दङ जों आबनो पैतखलायो जे ओ जे मियानि जे इंसिडेंट मियानि जे अटैक आबनि सय सय किफिल मुं मानानो हनै खाखलाय
ang abo ni bising te abo sanamuso this is too much abo ke belai no ungkha abo sanamuso chini borom ganang haste hakotoni pradhan mantri no पकचर मुंग नारंगना मुचुंग संगतिनी नो कौन सा कैंडल लाइट मार्च ने बिसिंगते यही सही समय है पाकिस्तान और उग्रवादी ये संस्था को सही जवाब देने का नहीं संग अब नो साना मुचो मुदिनो कबांग मा जराव कबांग मा कम संखना लायो संत्रासवाद नि विरुद्ध सामूहिक खाइतों अब खाइतों किंतु अब उनका बेलाई न उनथंका अब नो टाइम दिस इज द पीक टाइम टू अटैक द टेररिस्ट terrorist of no kifili attack kanyani this is the peak time obon ekdom right time tabsuk jora ajago je thangnai mahaike ba tini date ongmani ba tini mangka thaiman mani busuk jona rok thaike saudimon abo to song list bumangkha mangkha means nukha 26 tabsuk jora tei khorok nei chidok thaika tai abono kare hospitalized ongjak injury ongjak kapang man tongo 17 hai kalayo abro injiu dongjak tai thina rok to anta simun saka tai bibagai khorok nei chidok thika tabu sujate belaino kha khamo tai belaino kha sawo kaijak paidrub rok baksa bihik busanat langai aro jagao belaino thangnai rok ekdom khariok ma sungchak khayei ogoi botharjangma rok nukhangke belaino khariok